PR matamda ngak haigaliba bureaucracy lengak lakpada lukthagadabu kuidre haiba wafamsi aduga naw thodang pauchi dasu yauribusi PR lengak matamda MLA singbu usitriba official kharadi lengak halaklaba matamda farak tagadabu yauri haiba wafamsi oza masidani lakchiniba wahangsi miyam gidote elected member amana haiba tare official singda asibu wafam mama nataga warning tawkre haiba chingba wafamsi fondro kuji oza kamaini ingba masi utangsi de oza Jadi koi mesti amna tabda bungai ba nungning ba ma hawe ai koi ye MLA sing sina koi ye bureaucrat officer sing natraga officer sing ti moi tau hai ba da tu tau raga tu moi do me lai ba ta tau du sichu ni tau da hai ram ba or mai ai ma do dictate tau bugi dictate gi ta ta ngang do ma ga di ma do ya ma lai thi bani maram cha ba da thabak to si tau hai ba tau hai ba yadre maram di hai tar ga di madu chu procedure lai ni ko lo ko mateng lo we adu go lo na mai na la li ba kari kai la li no option no kari la li hai ba du ye nga kana da mai mathak ta du departmental inquiry da take action dum lo ni adu na ta dana aina MLA oire aina hai ba yaw aina hai ba yadre aina hai ba ta dre adu no apoi go me la thang ga ni aina minister khang ga ni hai ba bom da Wadi moi da people boy target ni madu yam lai ba thi bani masi gi phong ni ba paw sing si le yaw ru sing si chapsa na mami matha pallaga ma na si tore ai na si haru bada ma na si yarak ta bani hai bu wa phong du di laite adugo normally PR matam na lai ba si koi PR le matam na lai ba comment sing si government da ya lai ba option sing je masi adu MLA ngai na ngam ba je ta de ta ro jo ni hai ta vote card ga minister oramba ama uji ex MLA or khanda ma mo da ta da bobai wari le ko han sa sa da mo ya ta da ma mo la ko le admai to da maming ko ko do ni o sa sin da han bo da ga di admai to da us thoi da basi adu thokani adu MLA is only for 5 years 5 years ka kine na moi na khan doi de adu government paira kana da na koi bureaucrat officer sing je hekta moina to ngai ya han ba moin hai ngai ya ba du mai na to wi masi ya phat ba koi Manipur gi bureaucrat officer sing IS IPS officer lai me am si ko on asoi ba mani adu ya asoi ba do moina to ri ba asoi ba du gi adu makha cha thar ko thaba ama moina koi gi PR matam da su adu to godam ni hai ba gi MLA sing gi wakhala dum lai ni masi di not only by the minister yaima ko su sindro ka ki wakhum na te masi di ma nataba MLA atai su adum khalam gani khoina haiba dum ya de se dum phawam gani aduba khoi officer jing se yamna luri si MLA sing si miyam ni dam ta thuk to na ba lai ni miyam interest thuk to gadi moidi masai gi yamna official gi rule mayam du na kana magi people gi kana na ba magi people gi advances to madu phangan na mo hona bada kayu bakra dum to se du haita Udah mana sel itu kan so kai itu selo, tapi siapa ya deh sih interest of the general public high tahun ni ba, masih dah ina susun logi bisa cang bayar nanti MLA bisa cang bayar nanti ba, ada yang on other hand yang saya ba, tahu benda ya roi dah ba, roi dah ba khabar, aine ya dah ba khabar, tu minister na hire MLA na hire mui na government pai bani aigi service career na sok tare na, ekta thabo itu. Example, police na bi jeta pa MLA na paw hai minister na paw hai chief minister na paw hai na to eta pha ba gi chana bi ama lai adagi transfer posting oro amo oro na ta moi to thamu chida ko gi rule kai na thamuk to ro government da hai di MLA sing minister sing mayok ta wa da ngam ngam de moi gi decision aduga lai ba officer myam je hai ta Ada yang hendak nak mui dek kiwa, nak hendak nak mui nak bawa hek tu. Madugi kalau tu nilai je, mahi dunia bau sih, angga rebo sih, thori ba isu sih. Atau itu tadi, matang dah, government pai tar di, kalau ni government ek pai ko muda noi khangga dia sih, hai tam dia masih ni masan tam, kita hai beri dia hai tam. Atau ni government pai ke matam moi ro pai, dah matam moi ro maram sah tu di miam ki, MLA nak tersu minister nak tersu. Nabi patre na taga awa tare di each and every citizen of India gi equal rights and equal opportunities
ko manaba ain ni ming na manaba article 14 of Indian Constitution na piriba equality before law ko amaga manai haibadu karai sakhage haibsi aro ina lakado ni aduna ni ngasai mission sanganai na thuk to ni mahi do madu mathandi government lakado phangba yai haibadu ni magi warning je do thurong madu da he nai di sanghan ge aduna madu da ko di government ji do ju chalai bi or machinery ko officer sing madu wakhal ta ga dam ni ada government na fadno thuk to Canada kem to mui haiba moi lana ke su to ya lo duga ai lady moi ne ta video lo kwe service terminate to re suspend to hai ba ro mo ai lady ai na jingani ada judiciary ye ja da dum thorakani ada masa da semi ba lo semi ba ko na lo thukai ba de thuk to ri ba be ke do pisa sing su government pai dre hai di hekta thausa da bu sit thoi da bi mong le ma ga di mo do thadok piu afa lambi da ko le ba ki lu sing mani mo ko se nyam ni sing mani khala da ta sing to ne thadok to bi am ta ai di le adu na ta ga di su mo ma khali wa to che dum ko ya na i shwai dum